Ćao i dobrodošli nazad na My Makeup kanal. Moje ime je Dunja, kao što to verovatno i znate, a s obzirom da nam se približava Halloween, odnosno Noć veštica, rešila sam da za vas rekreiram look Kleopatre i ukoliko vas to zanima, nastavite gledajte video. Na samom početku koristimo Baby Skin Maybelline primer koji je na silikonskoj bazi i njega ćemo koristiti kao bazu i stavit ćemo ga na celo lice. Nakon baze koristimo i Superstay Maybelline puder u boji 32, odnosno Golden. Puder također spuštamo i na vrat zato što nam je telo malo svetlije od lica. Nakon toga koristimo Affiniton Maybelline korektor i moj je u broju 05 i koristimo ga kao bazu za senke. Ovo je inače moj omiljeni način za pripremu kapaka za senku. Nakon toga koristimo The Nudes Maybelline paletu i ovu treću nijansu koju ćemo koristiti kao baznu boju i ujedno za setovanje korektora koji smo prethodno stavili. U narednom koraku koristimo zlatnu nijansu koja je treća u donjem redu i stavljamo na pokretni deo kapka i nakon toga uzimam aplikator iz The Nudes palete sa kojim pokušavam da dobijem intenzivniju boju na pokretnom delu kapka. Senka koju naredno koristimo jeste pored zlatne i to je ova brown. Mi ćemo je laganim pokretima naneti na predeo kapka, ali ne preterano precizno i ne preterano intenzivno. I kao što ovdje možete da vidite, ostatak blendamo na gore, odnosno prema obrvi. Zatim, zvezde ovog tutoriala, to su Master Brahma Kohl lineri i koristit ćemo najpre ovaj u crnoj boji. Za precizno nanošenje koristim četkicu kojom najpre uzmem malo boje iz samog Kohl linera i onda preciznim pokretima izvlačim liner. S obzirom da je u pitanju Noć veštica, slobodno budite dosta dramatični sa ovim linerom. Igrajte se i izvucite ga što je moguće duže. Nakon što utvrdite da je liner jednak na oba oka, idemo na sljedeći korak, a to je cut crease. Sa istim Kohl linerom izvlačimo najpre liniju iznad prirodnog pregiba oka, a sam kraj radimo tako što se trudimo da on bude paralelan sa vingom linera koji smo malo pre uradili. U ovom koraku nemojte žuriti i moja preporuka je da pre nego što prvi put ovo radite, prosto malo provežbate, čisto da osjetite gdje proizvod treba da ide. I naravno istu stvar radimo i na drugom oku i malo intenziviramo taj cut crease. I nakon toga se opet vraćamo u The Nudes paletu, uzimamo gornju desnu boju koja je nešto između brown i sive. Njom idemo isključivo iznad ovog novog pregiba koji smo sada napravili i osim što idemo iznad njega i blendujemo ga, stavljamo senku u unutrašnji deo oka i nekako pratimo liniju nosa. Želimo da taman deo senke ima najveći intenzitet u unutrašnjem uglu oka i da pratimo tu liniju nosa i blendamo to na gore, odnosno blendamo ovu senku bukvalno u obrve. U narednom koraku koristimo crnu senku iz palete i istom tehnikom intenziviramo unutrašnji deo oka i blendamo ka obrvama. U narednom koraku pomoću ove dve nijanse popunjavamo obrve. Kleopatra je onako imala izraženo crne obrve, međutim meni se više sviđalo da odradim tako da se to negde sve spaja sa ovom senkom ispod. Koristimo maskaru i to Lash Sensational Luscious sa kojom izvlačimo maksimum volumena svojih trepavica. Sada uzimamo Kohl liner opet, samo ovog puta u drugoj boji, ovaj je plavi i boja se zove Blue Horizon. Njega uzimamo četkicom i onda nanosimo ispod oka kao i u vodenu liniju oka.
I naravno nakon toga stavljamo maskaru i na donje trepavice. Ovim korakom završavamo izgled na očima i prelazimo na lice, uzimamo Master Contour Stick, svetliju stranu i stavljamo na one delove koje želimo da posvetlimo i nakon toga uzimamo sunđer i blendamo sve ovo. Za predaju ispod očiju koristimo isti onaj concealer sa početka, to je Affiniton u broju 05. A zatim koristimo i tamniju stranu Master Contour Sticka koju ćemo staviti na jagodične kosti oko linije kose i na viličnu kost i to ćemo četkicom izblendati. Ovo će nam ujedno dati i toplinu čitavom licu kao što već možete da primetite. Kako bismo postigli bronzani izgled koristimo Master Strobing Stick u broju 200 koji je zlatni i stavljamo ga na sve najviše tačke na našem licu. Kao što vidite ja ga razmazujem prstima i ono zašto volim ovaj proizvod jeste što se toliko lako blenduje, nije težak i ne masti kožu. Obožavam ovaj proizvod. I naravno ne zaboravite da stavite ovaj highlighter i iznad same usne. Uzimam Master Sculpt i u početku koristim samo tamniju nijansu, a onda mešam i konturu i highlight i nanosim na ramena i vrat kako bih i tu dobila taj bronzani efekt. A onda na usne na koje smo prethodno stavili grožđenu mast nanosimo šljokice. Ovo su inače šljokice koje se koriste za nokte, ali ja sam odlučila da ih koristim za usne u ovom tutorijalu. Ispod šljokice možete koristiti neki sjaj koji je dosta lepljiv, grožđenu mast ili već nešto treće što mislite da će vam držati šljokice. I sada sam već zaljubljena u ovaj izgled. I ovo bi bio gotov tutorial za lice i vi ovdje možete stati, međutim ja želim da napravim i choker od ovih istih šljokica. Ono što radim jeste da stavljam lepak za trepavice koji se trudim da nanesem ravnomerno, a posle mogu sa vlažnim maramicama da ga napravim da bude prilično precizan. Kada stavite lepak sačekajte minut ili dva da lepak postane lepljiv i onda stavljajte šljokice prstima ili četkicom i nakon toga ovaj luk je gotov. Ha 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 ha!